Khat khatia long kuti krep hoso se drugs pen bang hini kaching nang. Kimisen anam pen soka cha jorlong jia phan cherok toka mai kangni. Dilai KSA aropi pen KSA claim bari mangbong kaching rumamai kapaman pon. Kardom karbing long live prime tama birta long pen ilisa me Julie baby non arji tha birtang ton pen. Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen drugs free Assam po athe en ponsi state adang pia long drugs kiri ka khuruga sai kedeng asonsi Karbing long district along ta raikom sai khatum do de sangse pen kiri ka khuruga sai deng pomlo lapen nepta neplo la so long ki ong dung abang phubang phetum raikom sai khari deng ching nanglo bonta ke pona tum non pu anta kang ton ja phana bang ke thek ponlong le pin lang La sonsi arko ni phai crate roxy ajo ajirlo por phai si malom joy pen birta ke long ajo khat khati SBI thengalo tovar pi kiri kha khuruga sai ding ponlo ke ton bomba por ahut ada por phai hini ra chiti malom MZ083546 ihu manipur pen ke banga trakalong kiri ka khuruk don ahut pharo isira crepo sabona home pen ke thap vet ka dokabe ilinra gram pharo truck kon thememe heroin longpon bang so ahut bang hinia bang puaphan nep ingnang pon check kaching nang check atum lake manipur kaching district arlo kedo kaching police station kaparlo sora mamang laikaya rong amikar ajmala sopo amir hussein arta ningkani ko rahini lapen alaudin asopo salau rehman arta ningkam thom gebra hini busi bangdak po kaching nang check amir hussein bangke raikom sai khari dengke ke kajia phan bor ni bang so ahut raikom sai khatum pen jai ni hile ke ap pen ajok aking along hiliamu roklok pen ajok arenga hu sonang koklo bonta areng ke swabang phu amir hussein aphan bokajan PHC along an ponsi selang ponlo bang so phi bokajan PHC along pen diphu medical college along an se ke lang pa meje aphan pale damlu busi ningje po so বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে অসমৰ কি যোৱাকালি আকৌ এটা এনকাউণ্টাৰ কি ক'ব যোৱা ৰাতি আমাৰ এটা স্পেচিফিক ইনফৰমেশ্যন আছিলে কি মণিপুৰৰ পৰা এখন ট্ৰাকত হিউজ কনচাইনমেণ্ট ৰাইচ আহিছে তো সেইমৰ্মে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সভাপতি ৰাজু দুৱৰা আৰু ষ্টাফ ৰাজীৱ বৰা তেওঁলোক নাকা ডিক্লেয়াৰ কৰে আৰু প্ৰায় 230 মানত এখন মিজোৰাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী MZ083546 এখন ট্ৰাক হয় ট্ৰাকটো ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হয় আৰু থৰো চাৰ্জ কৰোঁতে কেবিনৰ ভিতৰত 115টা চাবোন বাকচ পোৱা গৈছে য'ত আপোনাৰ 1.6 কেজি এপ্ৰক্সিমেটলি হেৰইন মজুত আছিলে এই সংক্ৰান্তে আমি দুজন মানুহ আটক কৰিছোঁ এজনৰ নাম আমিৰ হুছেইন আৰু এজনৰ নাম সালাউ ৰহমান দুজন কাকচিং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় মণিপুৰ বাসিন্দা এনকাউণ্টাৰ হ'ল কেনেকৈ কৰিলে কিহৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া হ'ল এজ পাৰ প্ৰিলিমিনাৰী ইণ্টাৰভিউশ্যন কনচাইনমেণ্টটো আমাৰ যোনকেইটা চেকপোষ্ট আছে বোকাজানৰ এইটো চেকপোষ্টটো পাৰ হৈ পিনে নেশ্যনেল হাইৱেতে দিয়াৰ কথা আছিলে তো সেই মৰ্মে আমিৰ হুছেইন বোলা মানুহজনে আমাক স্পটটো দেখাব নিছিলে তেখেতে ৰাস্তাত অলপ মানে আনইজি ফিল কৰিলে বমিটিং কৰোঁ বুলি ক'লে তো আমি যেতিয়াই গাড়ীৰ পৰা নহওঁ আমাৰ ষ্টাফক ঢাকা দি পিনে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আমি 2 ৰাউণ্ড ভৰিত গুলি মাৰিছোঁ য'ত এটা ৰাউণ্ড তেওঁৰ ভৰিত লাগি ইঞ্জুৰি হৈছে আৰু তেতিয়া আমি ডিপু চিভিল kene ponlong tang rakia hormu doan kelangchari pa meji aphanpura bokajan SDPO Jondas APS ari dengsi palidam bangso kiri ka khuruga sai ke deng hut bokajan OC Moblik Brahma pen danglok raikom sai khiklem bang phatum cherap chitodun bokajan pen ananterang kargen longna Rongkhang constituency arlo Sadgaon English High School along agriculture asai campaign chepatir biponsi raratum soka chojora hut mesen anam ke longji aphanpura cherok togamai padopon bangso hut gram sabha for paddy procurement on government MSP along quintal isi along suri sira pharosir kebra plikep an anam ke longji aphuthak jethan chimon padopon nangli sokke georgia son doma jongsi do pulotangte konnat loke jordampo nangli hithi kula dalongsi soke jordam pulotang te anam ko anpensi ke jordam lo nangli labang so sok anan ki jumpensi ke jordam ta theklo
bonta non bena bangke nangli soka cho joranam longli pukama thaki sumpen ke pajok ponjia phan pura Assam sarkar pen siding pontang lo anam ki ong pen soka cho jor ponjia phan Assam Chief Minister Dr. Sharma pen pangdak det pen aphi kiramtang ar koi ni phai khre trok arni satgaung mate rong trok sialong cherok tok amai padupon Bangso cherok tok amai along MLA Rup Singh Teron MP Horen Singh Be DC Krishna Barua Karbi Customary Law Board Chairman Joysandro Be pentang lok ki ong dung atum chetong dun labang so maya long pen so kachuti ki ara ratu phan agriculture asai ka matum pen lin pharo isi pen sikasuri isi ra pharo sir kebra tikep anam ki longja phan kopi koson asai claim ponang jima wa phutha klar dak pen than pachini pon isido laso registration form bang ilitum fill nang po ladak details nang fill up na phi nanglitum kinai ke Aadhaar card बैंक पासबुक अंकर के पता लेन पता अंकर के ला फील्ड पे नभी जुड़ी नंगली तुम पता होल्डर पुतेलों से लोंगले पता दो पुलोते एनेक्शर 2 पुडोई ला है फॉर्म के नंगली तुम नीति एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट मन नीति तुम ऑफिस लोंग मांगलोते लोंग बुटी कौन ला इनके एनेक्शर 2 लोंग नंगली तुम इसिया फॉर्म लोंग मैक्सिमम के ओंगनाई के Sarita pata piun, मैंने 4 patas piun, angkat ke laso भी जों से नंगली तुम पता अभी पुलोते annexure 3 दो, हला annexure 3 बन के fill रा गाँव बुरा पेन signature बना को पर निली तुम खान अंजोमा ना को, लापेन लातंगले पेन अभी निली तुम online upload इको लातंगले पेन लासो की लासो certificate पेन उलाई को So asai ga chuti kya ra tum setami non pena bangki anam ki jum pena bangki chojordam nangelo nalitum anam me sen pensi chojordam long popusi MLA Rup Singh Teron pen so asai ga chuti kya ra tum phan ning ki rum dona lam thi than po ông cái bài post giáo tin ki rum dona cái ki cho ba cái da bang cái long ma som tan ko sa ta long ta ho ka long la ka so a e hu jo ko te ta ko ta ko ru sa ওখানে ওদের মিটিং যেটো ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচার অফিসার কৰিছে এটো মই লক্ষ্য কৰিছো অকল ধান নহয় কাৰ্বিআংল বহুত উৎপাদন বস্তু আছে যাতে অৰ্গেনিক বস্তু আছে কিন্তু কুচিত মানে দাম নোহোৱা কাৰণে এনে পেলাই পৰিছে So kachuti kya rara tumaphan isi birta ke me ason lo athema rong troxy mate sat gaung along si FCI dopo lapen sok ke jor anam the dung long pon po bonta agriculture asai ka matuma long pen amen che thap dun si men ka che thap alo pen si sok sitami chojor dam long po lapen nijang karbiang long abang ke FCI ka pado ponji ke non hen lo ke cheng si lo posi MP Horen Singh be pen ningje pon Dongka mukam pen Wiki Bay Karbi Anglong Live Kiramtang Arkoini Pai Krep Po Arni Dilai Joseph Terang Memorial Hall along Dilai Kese Aropi Klembarim pen non ki khibom Kese Dilai Aropi atumangbong Bidi Sore ka chepa choije aphan pora kaching rumamai padopon Kiramtang Farokresir Kebraner Kep Monday 1980 ani kanhud Dilai Kese Aropi amahang pathek ponlo Bangso hud ke cheng si mai phula ke kalitang bari the teron lapen non Karbiang Autonomous Council Chairman ki khibom longki timunga phansi chunbanga hoi pek ponlo lasi dilai ke se aropia tum setami mesen pen kedam bom thekjia phanpura ke se dilai aropi claim parim pen non ke dobom ke se claim bang phwa tumang bong chetong si kaching gi chethan padupon Bangso kaching ruma maya long ke se dilai aropia long ke claim tang kalitang doana phan kachiki mo asai setami dengpon तो नॉन नीली कर्तव्य लगे दिलाई lang पत्थर lang दिलाई lamlo ladak दिलाई कैसे हेड ब्रांच non kiki bom arku lepen ke kiram tang arku alang tun dak ting majai megdol si Karbiang Autonomous Council along KC chairman langli ahudisi alang li founder lo alang je dilai KC along secretary lo si lason ajai meglong alang ni stame pini nang chitong lo selang ni pen anti si hini le arjupon
Bangso ahud la pusona jai me ke deng pona bangke ke mesena lam binong lo pusi dilai ke se rupia long chun bangar pu ke klem chenga bang pu mate non karbiang long autonomous council long chairman ang hoi ki khibom long ki timong chetong dun si ning karong alam the chepaklang lapen kachoro setami pajirpo 1980 pen naan kese tum rak mission nahi ko matha se sing pet apana long tum lai inti peaceful kemang pen lang tum rak kepami phan matha se lai program en se en no natan nita loso ke klem madam theka pot ne along tuma Sirlo jagal ning arong chipi si ita ho different bang se dak si taw dilai ke se aropia tum pening an ningkan plikebra isi pleng tanglo monta non anta ame thangalong le abelang nasike bangji langarni abangke longle thir thip dolote office ke doji aphan cherap che tudunji lapenan parta che thak jam je derra ning isi pen claim rapet che tora pet hekja phan KAC chairman longki timung pen kachuning ri padoponthu bangso sai ke claim pona bangke ki mesena sai binong apotsi dilai ke se aropia long claim bare matum kachetong dun do anta ning kang sam chepaklang pon renti tang kon tini no an 1982 years la komplain gol itu mitan klit ko amandak panjak kiding pen no an ex president secretary ning tonglong lagi ebha ule pujata ni lo dilai habar pon Kuang hilang ni ang si ala so get together pu dipon ek bom plon te ang si kurang tu lo get sia song thanda kuang hilang no bom president secretary tame ba na kuang hilang secretary anda la so get together ba ka ching room te ang si kurang tu dilai pen bijoy rongpi karbiang long noi Hawar Gehat constituency ke parlo Dakhin Dighali par ME school pathwa klamalong agriculture asai kamatung pen patir pi ponsi kedamtang arkoi ni phai troxi arni Hawar Gehat angkang along sai ka chutiki ara tuma phan sarkar pen per quintal sika pharukre sir kep rap kep anam ki pipon jil pen certificate alo setame ki pipon ja phuthak kachetong ara tuma phan than pachini pon Bangso Amayalong Food and Civil Supply in charge Jamana Hinpen Sai Kachutiki Arara Phan Sorkar Pen per quintal along Sika Pharukresir Kep Rap Kep Anam Pensi Nampon Popusi Pachini Pon Bon Setame Labangso along Longlea Hempu Amit Hangalong Lea Pata Donangji Lapen Asok ke klar setame Phan Kre Troxy an Klarnangji Lapen Tangka Bang setame Chilong Daprangji Lapen an Parta Labangso Var Sai ke Longja Phan Formalo endun pen kitoke choklim pen agriculture asai kamatu phan parideng ponthusi kedo an asok ke jordan longjia phan hukum pi ponthupo lapen soga bangke haura ghat lapen utor borbil longsi jorpon long popusi thanpon কৰাৰ পিছত আমি তো স্কেনিং কৰি আমি পঠাই দিওঁ বস্তুটো পঠাই দিয়াৰ পিছত হয়তো দুই 3 দিনৰ ভিতৰত পইচাটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰতি কুইণ্টেলত 1940 টকাকে খেতিয়কে ক'ত ধান দিব পাৰিব আপোনালোকক খেতিয়কে আপোনাৰ চেণ্টাৰ দিয়া হৈছে FCA চেণ্টাৰ আছে নাফেটা চেণ্টাৰ আছে নাকিয়া চেণ্টাৰ আছে আপোনাৰ এফচিএল চেণ্টাৰ আছে যেনে আপোনাৰ ধৰক নাকবৰ আছে আপোনাৰ FCA আছে বকলিয়া হাওৰাঘাট আৰু উত্তৰ বৰবিল FCL আছে হাওৰাঘাট টকমকা নাফেটা আছে উত্তৰ বৰবিল বকলিয়া গণেশপুৰ নাকবৰ আছে পাৰখোৱা এই চেণ্টাৰবিলাকত নি পেলাই খেতিয়কে নিজৰ ধানখিনি দিব পাৰিব Laso along Karbianglo Autonomous Council EM Khonsing Rong Pilapen Agriculture Asai Kamahin Pen AEA Pabitra Brahma Lapen AEA Topon Bora Lapen Food and Civil Supply in charge Jaman Lapen Haraghat Kisan Morcha President Brizlal Swargeria Anparta Sai Kachutiki Araratum Chetong Durenti কিন্তু আমি যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যদিও কিছুমান আমাৰ অলপ থাকি গৈছিলে গ্যাপিংবিলাক সেই গ্যাপিংবিলাক এবাৰ চালি জৰি কৰি যিটো মানে চৰকাৰে যাতে যেন খেতিয়কৰ লগত ডাইৰেক্ট ধানবিলাক কেনা বেচা কৰিব পাৰে সেইখিনি কিছুমান গ্যাপ যোৱা বছৰ ব্যৱস্থাত থাকি গৈছিলে সেইখিনি ব্যৱস্থা এবাৰ নিবাৰণ কৰা হৈছে আৰু আমি এবাৰ
আশা কৰিছোঁ খেতিয়কসকলে নিশ্চয় যিটো ব্যৱস্থা কৰাইছে তাত খেতিয়কসকলে নিশ্চয় বহুত সুখী হ'ব আৰু আনন্দিত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ হাৱাৰ কিহাত বেন হাৰসিং ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ Pini Prime Tama Birta Kira Ponsi Cantoniglo.